Hey guys, malam ni kita testing Urban X4 di tempat yang gelap. Let's go. Okay, inilah tempat yang saya masukkan. Tengok lah, gelap kan? Gelap tak? Okay, dekat sana ada lampu, ada flyover. Sekarang kita nak testing Urban X4. Okay, jap, ada kereta. Kejap lah, ada kereta. Kejap lah. 1500 lumen lah. Okay, saya fast tap dekat belakang lah. Nampak? 1500 lumen. Double klik. Oh, ini flashing. Okay. Ya kan? Oh ya. Nampak gelap. Gelap kan? Wah. Okay, kita tengok flyover. Pas belak flyover. Boom. 1500 lumen. Mantap. Recommended. Saya like. Okay, nampak? Ini jap. Saya adjust 100 lumen paling tinggi. Okay, ini 100 lumen. Off. On. Wah, saya like pun mantap lah. Tekan lama untuk RGB. Okay, RGB kurang sikit tukar. Okay, RGB 10 lumen. So, dia tak tinggi sangat lah. Okay, ini yang saya nak tunjuk. Guys, apa macam ini Moonlight, okay? Urban X4 mantap ke tak mantap? Mantap tak? Jangan lupa follow, share kepada kawan-kawan dan komen di bawah, okay? Thank you. Jangan lupa, thank you. Off and out.